Hallelujah. Praise the Lord. E toi o whalofa whatalo whatu le. Maulunga le ainga o le atua le nei fwoi tai a fau. I le alofa mareanga le lei mai o le tātou tapa au le langi. Ia ua whape fwoi o le te moa i le nei lao lao mātango fie. E ui wa to ulu ti munga i le nei fwoi tu. Ia tala tonu o lo o whape nā lava nanga le lei le li. I whelavo e au mawai mai a lalai le nei vai tau. Ia bi ia le suafa ma manu le tātou tupu amene. E le leile atua, te mi uma e le leile atua, o whai wina le nei vai aso. Mai lau na amatanga se ia o mai le toi aso. Ia o lo manuia lava me uma. E ui o lo o bevesi nisi tua le Rolani. I me o vaccine, ia ai mai se fo i o whetaua inga o lo tutupu pea. Ia o lo to a fi le mu lava le nei vaenga o le ai. Ia ma le hatunu o lo mātou tau tua tua i le hali. Me lea, ia lo mai a lela amtalia tātou por kalama le nei tai au e le tataro. Mātou mōria le ngang whaaftaita mai a te oi le nei tai au. No lau tau singa, ma lau puipuinga, ma lau leo leonga. Wafu ai ona toe maua le nei lao lao mātango fie. E langa te leo le malosi ma le ola. E whata unu ina ai le nei por kalame ma mātou mafutanga. E me se vole au nanga iso se matata o wala ina ai mātou. Me lea mātou te tuina atu e pēr le vi inga o le whamanu ma le whane tanga. E sula ina ai ma whane e ne ina ai. Le suafa ma malu, le suafa pa ia. O Yesu ke riso lo mātou wa lii mo lo mātou tupu. Ono o lo walo whatunoa ma lo wanga le lei. Ia, mātou sauni e whai e fole nei mafutanga ma nei por kalama. Au noa lava malau o fio. E mau lava lo mātou tinga ina. O le mātou wala au lea ma le nganga whaalo alo. Nganga pa ia fio maia. Se e wha pa ia ma wha manuia ma wha auina i mātou uma. Ia mai se fo i le wha ngā ina o le nei au au nanga ma le nei au wala fiso ta inga. Ina i ma whaina o atu le malosi o le nei fo i whasoa. Ia mai se o le folo ina o le tala le lei o lo malo. I so se nganga, ma so se fina ngalo. O ma whai o no mātou mafuta. Ia, so ina i mātou le toto le tamai mābo le nei tai au. Ia i wai me uma mātou te whaia. I le vi inga o Yesu ka riso le mātou o li ma le mātou whaola. O ia ala to le mātou te taro. Mene, ia, praise the Lord. Ia vi ia le tua. Usu tatu pese lea, elelei lava le tua. Amen, pese ale. Kale si pischapo sa moa, ia, e sao, elelei le tua. Elelei lo atua. Tonu o sa ile alofa fa pei o atu maunga si o mia Jerusalema lo alofa fa pale pale si o mia lo vola elelei lo atua sa o tonu ono sa ile alofa fa pei o atu maunga si o mia Jerusalema lo alofa fa pale pale si o mia lo ola elelei e o fa avavau nona lofa elelei Yehova fa avavau nona lofa elelei lo atua lo anganga feliwa ina lo uola e ua matanga o fie ua lelei mea uma
talu ona e whaatonu tonu o wala. Elelei, 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 lo atua. Lo anganga, feliwa ina lo uola. E ua matango fie, walelei mea uma. Talu ona e whaatonu tonu o wala. Elelei Yehova Fa'ababau lona lofa Elelei Yehova Fa'ababau lona lofa Elelei Yehova Fa'avavau lona lofa Elelei Yehova Fa'avavau lona lofa Yehova, amen. Ia, elelei le ali teimi uma a pe ano fai atu e kimu i gei la inga o le tae au sengi le nei ia na o tau a fiafina elelei ale atua elelei le atua lunga na maua i le alia i le sami le ele o fea lava tātou te iai elelei lava le atua au lava nei eise kaimi ke whapea se mokwa le anga se le ngei akua o nge whaingi kako kala maha lia minga kako kala sua fo ngale langa wa kele kaka wa whaia lako me vaya me o whareik me o pengi chou suangal me o le anga i o le akua i lo ainga o le anga i o le akua le mako e karesia ia mamao malo fo fonga tatu ainga le tae au po ai lava e wha fonga mai ia mamao ma oe ngā mea o lo whaapea wa le anga le akua wa kimu i le mea wa wha o ngō ngei pandemic o le corona o le delta ma ngei mau virus le anga le akua le ai e le anga le tua o le kangaka ola e pei o oe mau wa mafu ai o ngakele mea wa wha le kongu ngei laro langi amen inga wa uman whaifua whanga li kenese mai wa sila atu o ia ua lelei me uma. Ai te me ane ua to sila atu, fai mai e lele leo nto o tasi li tamaloa, ta ona faisa no to swani, ona to e fauna le fine. Inga wa umala. Perfect. Excellent. Best. Upuna na iai, makua i maka ngō fie me, mea nae whamao ni ai le nei upu. Ele lei lo tātou o tua, e whamaoni lo tātou o tua, e ami o tonu lo tātou o tua, e alofa muti vale lo tātou o tua. O lona alofa, e le mangifi ngifi, e le mauna lo, ai ato o toa, e matua lava matutoe, mo oe mau, o lau whanau, o lo ainga, o le kālesia, le ngā ruenga, po whea lava tātou te iai, Samoa, Australia, New Zealand, wherever in the world you reside, God is always good. Amen? Praise the Lord. Yeah. Vasa munu o tātou devotion, ile neiva yaso, tātou whasoa ile tahaua o le upu lea, ia mua lea tua I mea umha. Putting God first in every aspect of your journey, of your life. Ia whaamua lea tua I vai panoa umalava o lau au nanga. Ai mai se o lau soifua, o lau wola, I le lua ununga lii, o lau whanau, o le kālesia. Ia mua lea tua. Awange alua ua piko I luma lau kālengi. Nanga meo kangaka peila o kaka pepese, kaka kaka,
o ka aka faufale, o ka ngaka suekusi, e kei me anu alua, ua piko i luma le mahangai o lau pese, ai piko i kua le kua, ia pe ang ka ko va ai ni vai kei mili, kele o mau promotion fo ia wa, mai le ka pese le ar kei ni siva le o ka aka kusi, vali yaka le ka aka faufale le ia si le aku nga kele ni kei mi, e whaalau i loa ai le tua, i lo o langa, se mea lofa, se ka lengi wai aki oe. Ngai lo oe lava ia. Awa pe ang o whai atu la amtanga o tātou devotion neva yaso. When you put God first in your life, you will never be last. E kele kai kai e uriva. E kele kai kai e piko i kua. Kusalava pe vai le kaukala i ngana peretania, pe le akokoa le education in terms of lo keminga e a ongai. E whaapiko oi e le i luma, pe a e loa o na whaamua o ia. Amen. So nei la tai hao la stone hai. Pata alofa atu le sunga whawhenga inga ia Pastor Danny. Yo e lutu i maseva, tatou mafuta ni tai hao. Maro Pastor, ia vi ia le atua, waftai nei tai hao wala whai mai fwoi manuia, lau sunga mara whatua, tatou mafuta ai, praise the Lord. Ia ole autu la e whai, o ele neva yaso. O le whesilia to e luta wina ai, o e mau, whapea. Is God first in your life? Is God first in your life? In your marriage? In your family? In your job? In the church? Langan whainga e whaia le kāresia pe o sau ngā ruenga, fo ngā le reike ke whainga ruenga ai. O ngā anu re ka penga uma me uma ngofoa, ma lau, o me ai, ma le whalesa, silai ko, o se seki o la job fo ngā le mo oe, i le lalolangi ngai ma le olanga ngai. Ia ke ea le wasi le kulo walo whai le kāresia, ngai lolo walo whai le atua, excuse me. Amen. O le fisiri lana. O le fisiri lana e luta wina i tātou le tai au nei. O mua le atua ia tātou mea uma. E whapela le manatu o te fia au kalu inga mo kako. Don't ever tell me that God is first in your life when you never, when you do not spend time with him in prayer and fasting. Whape whea o ngā mo e mua le tua lo wolanga, pea whainga paual me le kisau le loko le ka penganga o mea ai ma le whale ma ngofoa, ma le wainga le ka paka. Ai ke le ka kalo. O le tasi lea vaenga i lo ai, o lai piko i luma le tua i lo wolanga, o lo fia le mero le ka kalo. O lai le mero ka kalo. O le ka kalo o le kalangoanga le ma le tua. O le kakalo o lo whaalongolongo lea i le tua. Se i whekalai mai, se i saungoa mai, se i whaeloa mea ki o le awala ki savali ai. Ma le awala ma mea kaunga e whai. E ke i loa ilo na whina ngalo, le kakalo. E le ma whainga e mga ai ke i loa na whina ngalo le tua, a ngalo walua e whaalongolongo. E ke ngalo whai kaua ar kusi lea. Le whekalai mai, o le whekalai mai. A la sau kala o whai yaku. Ma fo ka kalo e la vea i le nganga whawhekai. O le nganga kapuhai. O le nganga whako ese. E whakase man mo ria kunga o lo loko. Ingi o mga onga. O ka kalo la e le nga o le pese. E le nga o le whaftai Yesu me ai mato mo ne aso. Amen. Le ai. O ka kalo e le nga o le whawhekai i mea ai ari. Le ai e le nga o le sau. Le atua alo whamai, le atua alo whamai. Le e ai le mea e ke avatua i le atua i le nganga whaafetai o lautau langa o vi inga e whaamanua to ilo loto e tia. Iko kongo le mele o kakana. So don't tell me that God is first in your life when you don't spend time with him in prayer and fasting. Amen? Vai le ka ua kelo le mea. Ora koa kelo kako, e le misi le anu ngā ruanga. E le misi le anu kolengi.
ele misi le vili fea vili fea ai leka kai fai se kai ni e kakalo ai you have time for everything but you don't have time for prayer vai mai le se senga ngale me ai longo fiar ka nga ka lai piko ruma le tua fia ye le melo le kakalo pe o sanga vai su le melo le kakalo o le ua nge aka kakalo luang ye se woringa fa so ka kakalo so ke so ala wo si le wo si le fia le ko la wo le ngala ngonga mai le ko ka ua i o le mea pe ke aru i fafo pe ke sa ko kongu o le sa unga la fa se maro longa wala fa mai le maro longa ngaluenga malanga po felava o ge misi o ge misi you know what if Christ is your life you will have time for him in prayer afa pea o ke liso o lo wola o Yesu ke liso lo wola ve fe mai Yesu o a une o le ala upu moni maleola a faila wo ye ke liso lo wola lo vinga ka nga ye lo kaimi ke kakalo ai amen a le si me ka ua il me lo le kakalo do it with his glory in mind not your selfish desires e mafuanga e kakalo o nga lai ke manga o de lua mafkanga male ali ai le o le fa aria ku le ali o lo manga onga o mo mikinga o mea uma le ke manga o nga o ai mafanga unga lo loko ia kakalo nga lo ke ve o ingae e pe ya fu me inga e lo ngo o lo sa ola le wa makanga ngai ai le ali ile kulanga kongo kongo ye ile ngumela kongo ye ile piko kongo ala la we mai ele ngaka e ala le piko iluma e ngofo maua lunga au ngumela kas amen is God first in your life o piko iluma le tua lo wolanga o mua le tua e fa longa fa fonga laile i ngai scriptures ia lo fai ka wakua mua mata ye ono fa ton le vanga i lo ka ko popular ka male ya ka ko fa mai fai ton wal mata ye ono seek first the kingdom of God and his righteousness first means number one in the front mua sa ili mua le malo le tua malana mi tonu ele foi mai sa ili mua le lok sa ili mua se me ke ngofoi sa ili mua sa me ai sa ili mua le mala la wa ba ma sautane ever seek first the kingdom of God and his righteousness lana me kup ai sea lana me waringa sa ngofa pele ye fa umalar fa ka ngal me and all means everything all things will be added will be provided for you mai ona fa popo ina ile o ia me malava ya te oi ala me umanga ke mga oi ya kaino wa ke sila fia al principal le me o ta yala le mua su e mua sa ili mua le malo le tua ai sa me mga me lo sa ili ma langa e mua le malo le tua wa mua me is God first in your life amen ele tala le upo le li na vatu le profeta Yeremia ta watu lo na nu ele ta upo le ro fa upo tonu lu ole o tu sila Yeremia fa mai le upo le li na ave Yeremia pe ma fai ele tau po ona ngalo ana teu e ngalo ele fato ano fotane ona fus o lo unu ele masino aso wa ngalo ya u ya te lato wa e sila mai le ni e lo sila fia le ni le ku le anga ale meo le fine po le tamaita ye no fai mai le ni le anga ale pe ka e kampea nga ye ele ali
ia le o langa ma le soifuanga ia so uma o le tamai tai po le fafine. E le ai ma se fafine alu se mea po fea le mea pe alu le kaalonga pe alu mea ai po fea se mea e le whenga le avele ako. Le kamai ako. Ai sea, nanga, ia ka ilo ye, o le selu, o le varila unguku, ia o le mea wha mangongi, ia e whapengi mea le anga ngame, o mea o ngā, mea kau, ala lawha me le kala le upo le ringa ave hei ele mea, o e vai ali lau sunga, kau aku rungu o Israel, o le ese senga mea ia, e me le kala le upo le atua, e mawhai ele whawhingi o ngā ngalo mea ia, le ai ele mwhinga ngalo, so se kaimi pe rush langa alu pe ka penga po le ale kaimi pe kuai e mau ki ngoa alu ma avel ako e iai ia se me a so le ua pe unga ke ua o le ako ngā le iai mea ia ua le ka penga ngā mo ia lava ia ala lave mai e ngalo le ai e le ngalo pa penga voi la le fato anu fatane le kingi voi le ua sa ungia koe alu le whai poi ponga e le ma whainga ngalo mea ia ka penga i ngai longa veri ma longa ofu o mea uma ai va fera umu ai va fetau ai va fea va fea oe fe mai e le masino aso ua ngalo ia ua te latu it's a challenge. Do you still remember God when you go to work? When you have a trip to somewhere? E se malanga kia viai po fea me kia asiasi o ainga po fea lava o e manga kua aile tua wa lesi me le ve se kako wa o ka penga aku pa ya kuna kala wa ngalo me uma langa le ngalo le tua amen tala salam wa fa ono fa upos fulu e se fulu. Psalm 46 verse 10 says, he says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Ina so ia, mai o tau lo o lava o le tua, e vi ia unu ese, e vi ia u le lanolangi. O lai fai mai ake oe, fai mai ake au. O le upure pe stio, o le fa Samoa ina so ia. A o le se ono fa Samoa ina o le upure. File mu, ia file mu. Ia ko ale kai au ore vevesi vale file mu ia mauro ko vai ai sea o ole tua a mua le tua me uma ele ai la se mele ele kau va o ele kau fio o mai le vevesi ma le fe pisi ai solo ora ele me pisi la ka ra ele me vevesi la fo finge ma la ka maro ra ele me so nga pa o moi be still and know that I am God. Lesotho was full for upoto. Exodus 20 verse 3. You shall have no other gods before me. Aua e fai mo eni atua ese. Yo uluma. O le atua i luma i. Awange iai masesia kangaka so aku ai. Awange ku ile tua ku i malau ko rua. Awange ku ile tua ku i malau lo kali iporo wa finge pe ku awange fa ku longa ku sainga le tua mangisia me ole la langi ke ro fa ai. U ile ku i malakapi ku i malevori ku i malangaruanga ku i malako rua le va o fa ngau. Le ai piko ruma le tua. Na kango le fai mai le risio la wuri e kua. Fa so mai. Nga pure le o po ai so aku ai. Ole. Iko i. Iar kala le sifai e vangalia nga. Fai mai. A whakulanga le tua i la uolanga. Mua, longa lua, longa koru, longa wha, longa lima. O nga fa so la kua le mai skanga kaya. E ke manga ai so aku ai. You shall have no other gods before me. O ngai lo mo mua la le tu me uma. Ele ai ma se popole o tatou loto. E kau ke loa le ya wa popole o ka ko ma wo fo mo ka ko loko. Wo esel ku langa ro ku ile tua. Wo esel le ngo fo ala wo ngo fo ile tua.
O le kua kaunga i kongoloro. A le wai ku ai. A le wai ku mai o. Alala mai ngala wa fiong. Ala wa anu fafo. Anu fafo Ia ko kongolo loto. Malau tangata i kaimi uma. Ia whafonga la le upu whainkale a le ri. In maka e sfulu whai upu e kolfiku e kolwiwa. Kua o whai a koe whainkale whafonga la iei. O le ua tele lo na alofa i lona tamama lona tina ai titi a tea. E lea o ngale i a tea. O le ua tele fo i lona alofa i lona atari i po lona fini. Ai titi a tea. E lea o ngā fo i le i a tea. O se le ave lona sa tauo ma le muri mai a tea. E lea o ngā fo i le i a tea. O le maua lona ola e mau ai a te ia. A o le wha mau lona ola o na e mau ai ia. E ke mangaku e whaingo fia i ngei upu. Ia a kongu pe whaingo fia o kako mafo fōlanga o kako whaalongo soo iei. A luma kua whainka, o le koa kele iau ka ngaka, la e kaum whai e wha makala i se awala wha whaingo fia i le upu ngei. Whamei, o le winga mongi o le mea ngā ia auangi i e ua lau ka mamalo ki ngā ae wha mua le tua, mea ua malu mua e whanenga ruanga le. Le ia rusa o ala i le anganga pa ia, e wha makala mea ki oe le winga o le upu o le kako ori. Ai ka ko wo ai ka ko ke si ka ki kilo ye il fa mai o le tele no na lo fo lo ta ba mo no tina ai ki ki ele a ngai a ku sa la fo mai ya ka ko ri o ia no mai a ka ko ma ku i po ka ko ko lu fo po ka ko fa nga mai si mo me lo langi nge mo ai le ka ke nga i ma ti sa ya think about it. Is God first in your life, in your marriage, in your children, in the church? I le ngā ruanga maso se mea. Ia I luma le atua, ia auai, ia vea oe makahaka muri. Ma ia whapenga, ngā ko ulu mai pēr whamangianga. Wa mea ia maua e tātou pe apiko I luma le atua. E kau ke le muri, ko e fall pēr le blessing. E ko ulu pea wanga o whamanu yanga mo oe. E pikolo I kuale atu e se selo kulanga e ke ku ua ile li I lauso I fua ma lo uolanga. Ole mea kupu. Misa, kau, makiva, polonga, loi maka malingi o whangoa ngoa I le kele o mea o le olanga ni. Ai a sa ole mea ke ku ua ile li I lo uolanga. Pe lava ngi au kupe pe le lava. Pe ke leso fale pe la kiki pe ngai foulo ka vale pe ke felo ile pomu e ia I lava oli ma le file mbu ko kongolo amen la ngai le ma fa ye me ole la lo langingi nga fa ako ko fi lo ka ngaka it's only God and God alone can satisfy the longing and the hunger and the thirsty of your souls wal me alo fa ka wal salam salam mar kon foi upe bombo ka le lima mai o ia ke fa fo winga lo malo se pe ole aeto na te fa malie foi lo manao I mele le uma na foi ka ka sala me config foi un po fa foi mai fa pertania delight yourself unto the Lord and he will satisfy all the desires of your heart amen ia le nei tai ao fa unga le nei vai aso ia o le fesile lu tawinai o e mau o mua le tua. Ai loa le tele me fa vatu ia, tele fa fe la vei o le olanga, tele ni me wa fa no no ai lo tangata. So anu ko siaki mai oe. So no fo le lalo, ma toi mana tunatu ma fa. O sa o le tulanga le. Kele ngi me wa e manatu te fia maua, a wa e sai ona wale yo ye. No fo lalo ma fa. Ma toi te chile le lo so I fu ma lo olanga. E tupul fatu tu al tau longo. Iron sharpen iron. E ngā fo I nei fatunga manai motu ngā awha fai fo tu atu yo au tafa e whapena ana so sani ia te oe malau au nanga mo le li. Ia manuia fa yu ngole nei vai aso let's pray. Aftai tele lava te mai lo so sani mai ia mai so lo walofa tu noa ma lo wanga le lei lo fa maoni ma lo wa miotonu I lunga ia I mātou uma we le tu la fo ina la vai mātou I so se minute o lo mātou ola a wo e apa mai pea
ina ia aua ni o mātou wola polonga, aua ni o mātou wola whaanoa noa, aua ni o mātou wola mātitiva, a ia o mātou mau o loa i le file mule o li oli ma le manuia o lau o fio, pe a whai mātou te whaamua mua o i mea uma o lo mātou wola. Ia, le mātou te tāno le whaaftai ai nganga pa ia i lau sosoni mai, mo ia iai pea i le suafa pa ia Yesu Keriso, le vi inga, le whaamanuma, le whaanetanga, nei māsa uma e whaamavau lava. Ia whaamanuia la uso no mātou mafuta nei tae au, ia vai se foi au na tutofi o le tāna le lei, ia whapea foi na uso o lo whetawhea i lava o no le ngā luenga wha missionary, wāre mo mōringa o le mau, i tu e fio le larolangi i tu a inga ma tangata anu, ina ia mawhai o na li liu mai, ia ma avea ma tangata anu o lo malo, ia whamanuia foi na uso sa waina no le mau e winga ia te o Yesu, ia i lava le file mua lau fio i o lato o langa, mana tua pea whetaua inga lo tutupu mai le lai tua le larolangi, le vau Rusia ma Ukraine, e meise le tele o nu Europa, mātou ta talo lava ia matuata lepe ina, ngā luenga le anga le ti Apollo, o lo whapenao na whao Sofia ai loto o tangata, i nei meo taua ma whetaua inga, a ia alofangia i o lato mawhau, e iei se file mu i loto o taitai, e ma whai o mo le nofo le leo tangata anu, e whape fo le mātou te talo mo le leia tunu o mātou au mawai, anga le lei mai ona taitai, no na lau ele, no na whanua, no na ati na e mo lo na tamau a inga, ia e mai se so tangata o au maua i te tono le nei, ele lo mātou atua, ele e whaapito mo Australia, New Zealand, Amerika, Kanata, China, po whea lava le lolangi, ia mai se si o mātou atunu o Samoa, mātou te tāno lava ia iai le toa file mu i o lātou loto, ona o tūlanga ia whianga le whamai, ia veese le popole ma le atu wale ia i lātou, ia mana tua foi ia nisi o ainga walo fia i whanoa noanga, ono le malanga le maniu male oti, mātou te tāno, wha maise wha mawhanwhana lo wanganga ia i lātou, ia whapena ana whala e i lātou le file mu o lau fio, ia whapea foi nisi wa tāo fia ma, tau fitia i maota ngase, e mai se foi o ainga, ia alofangia lau wha malolonga ia i lātou umalava, i le nei aso lo mātou o lii, ia le mātou te talo, ia manuia le whai unga le nei vai aso, e whapea foi le laitu vai, tiu te mwhaiva, o whenga iai, ia whai uina mea umba, i le vi inga o Yesu lo mātou o lii mo lo mātou whaola, o e ala tu e le mātou te talo. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus Christ. Ia le atua. After I fought in my foot, somebody later out to Wainga, Sungan Fafengainga ya. James Price, my Melpone, ya va pe foi pasta, eu Lieutenant to Maseve, ya my Mountruet, ya for tua ya ni wia yele mai Aukilani, ya for tua fine ya matafua fa matuainu mai Aukilani. Mai se sunga le fai au ya sapati le ru mai Samoa ya le tua for tua ya tesa ya fata mai Aukilani sunga te mai tai fa ya onga ya le tua lo mai po toilolo mai Samoa mai se voi le sunga le for tua ya su malia fia mai Samoa ya anga le tua manuia fa unga le vai aso la singa uma fenga yai ina ia fa pena ona mo tia pelo to so fua ya mai se fo sa ni atu mo yes mo io le ri ata ya fa tai mis from talanga. May the Lord bless your heart. Shalom to you all. Amen.